Biyag ti tao. Hello, naragsak nga daw kan oras tayo amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan na drama, kablawan da pa ni Kabsat Sarina Anes di Tatayog Pangasinan, ni Marjorie Agbayani di Takawayan Isabela, kani Kabsat Agnes Abad di ta Singapore. Katitayin tayo nga rodandanggan ti episode 300. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay. Itay pay anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. Pampanunutok laeng na iti anak ta, Emeng. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Imadayunan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni Triste, may san asiman. Ni Andraw, may samutan a maestraw. Ngam adayo la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggadaan. So na lang, tandata amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ijay talon, Tomas. Nariwat pa'y laeng. Un bakit? May mayat mo't lang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Saan una yan napudot? Agar musar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga rod bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmod isagana na iti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laeng, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga rodi kaskaso. Isadya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Aga-asampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangken ti ulom? Kabaalak ti mapaniti talon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklat ta. Napigsapay mo ti bagay. Di mo latan ni kaskasaw ti sugat iti gurong kau bakit. Ay na, agyaman naktaimawag ka ris ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ag nanay. Makumikumag kami ni ti trabaho ni ti barko. Oh, kumusta kayon ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasayaat nga rin bukasta. Uwing kayan. Isong imawag ag, tanapatag kibaga ka na kayo. Anya dahi taristay. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin na kita lugar tayo, tapno agbakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na na, sumarsarunggar ka di mo't lang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarungkar kada kami kanitatang yo. Makumikom damat iti trabaho da. Kasta ka di? Wen, anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niresti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo awan pa yung timbagbagada. Adamat lugan na nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag.
Inka man kitaan itatawa. Wan lakay. Ha? Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwin tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Iming. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Ah? Apay ka dinanang? Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin dayta ay ha? Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Restay. San pa'y anakaited ka na kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, Andro anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mauawag? Kasta gayam. Saan kami matkit di ngagdaw-dawat, ha? No, at na may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlat ang talaw, tapno da igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturugan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nangrunak it mapapaniti taltalon. Ay na anak ko. Sa anak nagkurang iti pamagbaga kanitatang yaw. Ngam ipilit na lata mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik na. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa'y mutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa'y la dito'y balay Asinong di kinasaritam iti cellphone nanang? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apeng agsangsangit? Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga da nadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nakpagdanagan, Andro anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang. Sana na masapul nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. Sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso ati ka na yung dandanag. Masikog ka simbang pet, lalin anak ko. Pakawan endak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak mo, tatang. Anya? Apaya di mo amaw, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sung batam ti amam, lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko naklang day di alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ama-amuan na amasikuga. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo ta mabain na, tatang. Una yan day to'y anapasabak ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Si Mangpet ka na, Barta, Kriste.
Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Di yulap na ni kaskaso ti bag ko ang nagawin. Tinapatag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina na nagawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti maturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, tibaga kinkuha na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawa di talunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpay na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpay. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na kayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpay mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang Reste. Amumat ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Reste. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Kuha. Sumungbat ka. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan. Katsing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanyak. Nung diyak mabayadan lagi ti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso diyak kayat nga ilakaw. Kasapulag ti kwarta tatang. Mas ka nang bayadak dagiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. Nukas na nga ron. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartaan ay tulong ko kana kayo. Hanya, no didak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartang inted ko. Manong Reste, pangaasim tadi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni tatang. Umadayo ka. Respetuam kumamat ni tatang, Manong Reste. Di Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Reste, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kabsat mo. Jak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti unan bain. Andro. Saan na nasayater aramidin na? Nasken na makasaritak itinalapat day ta Reste. At nakalagayan dito yung aging inom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamat tan kanitatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inted mo. Tanangan ti panagsasaw ma? Tanod dadake sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Ilang Reste agar aramid iti sana nasaya at iti pamilya tayo.
Kapo amin na ito'y ti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakit. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastoy lahing tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jak kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. San lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang. Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniyang. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso ti nakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadal mo ti biyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko naman. Naman niya matan tinapasama ka na iti barko. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sabay payandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko? Si kamot laang tinang dadaal iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, ken nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Agbalbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong ken ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko, bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya, Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Jak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay, pare. Buen pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko, pare. Agyaman na pare. At mo ti agas mo. Ha? Nagagtigday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbaludan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi Resti. Sanda ka matulungan. Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ket rumbeng lang nga maibalod ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yung tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Gam, nasken abayadam dito'y pagbaludan, tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. wala na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin na sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan pateg dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadal dak. Ita kastilang tinagtong pala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitig tagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulitig mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminen nagiti basol mo anak ko. Di mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka.
Taisudan tumot lang ti makatulong, intunsikan ti agkasapulan. Alaga kiyam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Sagani Yalong Boliser. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless.